Bill kilong je phana bangke Karbi Anglong Thomas Council CM rong hanga phansi Karbi Anglong JJM Contractor Association atum aning kachithi ponenti. Ayushi Purti api po tumalong WKSA tum kachitong dam. Pulis tumla hurijana long drugs kin abdun long banghini kaching nang. Karbi Anglong live prime time birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjponi than. Central Sorkar pen det piadang ki doan araratu mission alang junlong nangji pura jal jiwan mission scheme ing puderapi Karbi Anglong lustami PHESI kamalong pen ki ongdong contractor tum JJM scheme malong pen ki ongdong contractor tum ki damtang surhinira ing korai sianing kam ahut pen pangcheng dunun tilo. Bangso phi ke damtang surihni raing koraplia ningkan hu jakhong ni phai player ni Karbi Anglong JJM Contractor Association amahang pathek ponsi PHESI hemalong ke doan JJM Contractor tum asona ki sung ke doan setame nang chisong pon bomsi wang bomdo bonta bangso Contractor Association setame mithang sai hem dunang jipura ke damtang jakhong ni phai siani rongkhelana long ki do Birenteron Memorial Market Complex along sai hem in pupon lo JJM Contractor Association amai phu raching lenga hinpen kangpu pon bangso mailong dunmai phu Bhowel Singh Milik Kongchun Bang Kamal Singh Taro Rap Chunbang Waisong Tirang Dihin Rimbang Susana Milik pi pendanglo Bidisar Chandra Ingleng Bidisar Alok Chaturvedi pendanglo ki ongdung JJM Contractor tum chitong dununti Bangso sa hem kangpu hu JJM Contractor Association amai phu rach Ingleng pen kaningje pon atengke nil tum sorkar ke mang har ghar jalpu ateng pensi PHESI kamatuma phanili tuma hinpen sitame chirap chitu dunlo bonta nili tum ki damtang chiklojon troxy malompen JJM Contractor bilong lepin bontar nili tum chisong ponsi kiwangji pai pai chikloang bong bil nang pipo pusi lam chakabang nang chipilo pusi ningje pon nilutum JJM Contractor tum penang an akisung dolo athe mithang asailo pu nilutum chima tha ponsi bengalong kichoram penstame cyclem ponlo na pen kumar tuma bangke kapre galong tangka choram penstame JJM sai amu klem ponlo lasinil tumta PHESI kam na pen sorkar tumalong stame chirap tun bomlo lasinno na bangke nilutum Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong hanga phan chotsi ningthelo pusi puponlo Athi alang li pena jog di phurong supi along ta penang an kaching thur wanlo lasinil tum JJM Contractor tuma phanstami CM rong hang pena jogsi bill steamer nang pipon vek popusi JJM Contractor Association akong chunbang Kamal Singh Taro pen aning kachithi alam thi sai hem kangpo long pen ningje pong itu temen phanbang sapsu tangkanang api phan katoran de goklo government pen abangsi api bang kam nang bon cheklo asopet la phi nili tuma bang tangka phan isi katora damba kilong nai athe kadoi tum tami lun chen cho sikam claim lo komane bangana ni choram chatan sikam claim lo asopan isi katora dam hipik an khangyang lo api nili tum CM sara phan nili tum si memoran phonam lo lapanalang lisaning pat he pon lo denang li tum payment long da prangpo labang ki chohong chano athe lang li phaning che hipik the li tum CM ba Dr. Tuliram Rong hang alang li sai ki claim me pik di fulong sameli tum sililor tum thegam lo tawara phanstame balang le kaching thura war sai tame claim tanglo le penan kam claim lo labang le ka doi tame li tum theglong lo stame lang phana bang same nili tum phan same li tum memoran thonam pen je nili tum contractor along same nang cherap chetu dun tha la pen nili tum phan si aja kong rang sonang pidun tha আজি আমি আমার কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন হই আমি বীরেন্দ্রন মেমোরিয়াল কমপ্লেক্সত আমাৰ কন্ট্রাক্টৰ সকলৰ সৈতে একেলগে আমি বহিবলৈ ঠাই দুখৰ পাইছোঁ সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত আজি আমাৰ অফিসটো উদ্বোধন কৰা হৈছে আৰু আমি কৰোনীয় কামবিলাক এনেকুৱা আছে যে কাৰ্বি আংলং টিম কাৰ্বি আংলং আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ছাৰে যেনেকুৱা
আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ কাৰণে ডেভেলপ কৰিম বুলি তেখেতে গঠন কৰা হৈছিলে এই গঠন কৰাৰ হেতু আমি তেখেতৰ সহায় সহযোগিতা তাৰমানে তেখেতক সৈতে আমি আলাপ আলোচনা কৰি পেলাই আমি যিটো কন্ট্ৰাক্টৰ এছ'চিয়েশ্যন আমি কৰণীয় কামবিলাক তেখেতক সহায় কৰা হিচাপে আমি প্ৰত্যেকটো গাঁৱৰ News report Karbi Anglong Live. Bokajan Police Station ke parlo Amrajan arong along ningkan truck auso aphan Ayush Purti apia po tumaphan WKSA tumpen kachetong dam kidam tang vose kacheklo niphai inkora hiniani Bokajan Police Station ke parlo Amrajan arong along inut Ranjit Basmatari po bangphu inut artar kijum ningkan truck auso aphan kacholang rempen apran karmu dera jok social media chatai long stame klanglo Bangso birta pena jok vusik niphai inkora sirkeparni Women Karbi Students Association mate WKSA tumpen puthot apran kidam ausu apiapo atumaphan chetong damsi bangso lam ke puthak police atum ko anang dengsi sai kangsai ponluma chingki chethan ponlo halapu apran kidam nangjui kalitang ayushi purti ausu apiapo tumpen ke hang ponke prabjin pen adai ke doranjit basmatari phan sudak kangsai pipon pen Phasi sitami pipon serak nang jipusi kehang padupon. Anparta halapu Women Karbi Students Association ame phi dimi hanse pipen kaning jepon ke arta ki jum au supi aphan kacholang rem pen apran karmura puthak ningduk chipaklang na pen adai ke duvek abang phu aphan law and order mate police atum nep etloma nep nilangma na pen nep etlo sitami ko anang denga kang sailoma thangnat pachini pon pilang lasila puson a out kilang no bang phophan a hok kang sai kilong lireke WKSA penta ningduk chipaklang pon আজি আমি এইটো কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো যে যোৱা কিমান তাৰিখ আছিল 22 তাৰিখ যেটো সোৱালি তা ইয়াত ঘটনা ঘটিছে 6 বছৰৰ সোৱালি তে হি পঢ়া থকা সময়ত আৰু হি অনলি ক্লাছ 1 ত পঢ়া সোৱালি তো আমি বহুত শুনি পেলাই দুখ পাইছো গতিকে আজি আমি এইটো গাঁৱত আহি পেলাই উমৰাজান আহি পেলাই আমি এইটো কেছটো আজিৰ পৰা আমি হেন্ডেল কৰিব আজি কাৰণ কিলে ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো হেৰি ডিমান্ড কৰিছে কিছুমান মানুহ বা কিছুমান পাব্লিকে ডিমান্ড কৰিছে যে তাক মানে এৰেষ্ট কৰিব লাগে বুলি কিন্তু আজি আমি ঘৰত আহিছো হেঁতো মানে ভালকে আমি হুদা পোছা কৰিছো তো আজিলৈকে এইটো লৰা কানেটো ধৰা নাই বুলি আমি শুনি পাইছো তো সেইটো কাৰণে আমি এইটো লৰা কানেটো আমি য'ত থাকক যাৰ পৰিয়াল হওক য'ত এটা বৰ্তমান এইটো লৰা তাত থাকি আছে তাতে আমি নেৰু আমি সেইটো ঘৰতো যাম এইটো লৰাকো থাকি আছে কি কৰি আছে তা এইটো জেট আমি তাৰ ডিটেইলছ আমি এটা ওলাই আছো আৰু আমি যেনেকা হলে আমি এইটো লৰা কানেটো আমি পুলিচ মানে কি এৰেষ্ট কৰিমেই তাক আমি এনেকা তাক মানে নেৰু আমাৰ ফালৰ পৰা যিটো আমি উইমেন কেছ এটিম আমি হিতু ভাবি পেলাই আজি আমি Dipupen Govintiso Karbi Anglong Live Arniwang son thak si police tum amithang sai ka chiklem bom ahut Karbi Anglong pen Dimapur Nagaland kedai ahoy lahurijana longamat drugs pen banghini tumaphan nebdunlong pusi nilutum bokajan phirang ke pen birtanang pali Lason si Khatkati Police Station ang kang lahurijana long kiton kilang sai ke do bomahut ihum Bolero kilok AS01DV5575 Manipur Imphal na thupen kirang bomahut adapor phai kresia por isi joy pen kilong birta tengsi thangdun pen guruk dunlo Lapuson kakuruk bom ahut munirabang mate awamalong kipatu joy sabona hom pho long ponlo kilang tarlip det api drugs mate heroin busi pangthek pono Kadukawe gram truck cap ra tokbor truck pli an do lapen hitialong ador lak phuan ador duji pusi police tung pachini lapen la solong banghini lake karaiba zeliang apiso kina zeliang sarpimar artaningkan pikebra sirkep lapen ji thimoya sopo krichangdin thimoy artaningkan phokep ahem uklang senapati manipur pusi pangthek pono Labangso Sailong Pokajan SDPO Rustom Raj Brahma Khatkati OC Nitul Saikia SI Biman Chetia SI Jitumoni Saikia CI Bipul Saikia Aruso Constable Kache BP Laben Khatkati Police Abitung Atum Pensi Kachira Kachetong Pensi Pachun Pono Non Khatkati Police Station along si Bipon Koklo Bokajan Penanan Terang Karbi Anglong Live
Tovar kinang sot lapen osumar ki joy ke pathu afil ta kinang sot. Tovar jong si fil 40% mate phan plikep alongle ponvekji protangte Karbi Autonomous Council pen nang nampira nang selampi pamino. Lasom si Amreng MSC constituency alo headquarter jirkindeng adung head phangchuarong ariso jangtum pathu ki joy adim nangji pura rongkung along hidi mate fil alongle chikhang dunno. Non hedjong jirkindeng hemphu mukrang pathuak lam kopini kinang sot pen hidi chiprinang koklo. Bangso jok chingri club ahidia longsi MSC Cup football tournament chairman cup football tournament na pen ason ke pathu tami dak padopon longro. Bonta kidamtang that saya rongalong CM interaction amehut CM chechak pondo that sakki la pen jirkindeng adak atovar prabjin pen selam pon popu chechak det pen tovar ta selam pon phitlo. CM aphan ning ing samjin pen tovar ki pon thega pot alang litum ta churu ponlo ponta isi ki chok che ke ni litum chingri club along le mate fil nang pon pidera bang alang litum anning chipa oi pon athe contractor men sing phangchu alang li pen chingwai ponlo tovar ke fil ana thu pon pera rongalu lutchok si ponang popung chingwai eta phi tovar ke kengpu contractor ma tha pon si anning ke hangaling si pon si nilitum fil ke achitim pon det lupusi alang litum anning ki du pen phirang ke tuma thengnu chipak lang pon lasino na lang litum hang pon lo tuwar rongal lo pen si ponang pola pen nilituma fil nang pajok pinang pon kalite adunga longle nang nampira nang selam pipa minang popusi Karbi Autonomous Council CM Dr. Piliram Rong hangapan chuning ripon Keroni pen mohanteron Karbi Anglong live Bokajan Police Station angkang Amrajan along kidamtang Vursika Chikloni Pai Inkora Hiniani Suraj Pen Sunita Purtietum Asupi Akibi Ayush Purtiaphan Thangkang Honkang Jin So Vipin Pen Apran Endetsi Ringalu Ki Jogoputhak Sakivetum Ningduk Chipaklang Ponsi Milurta Chekai Ponsi Uso Karjong Aphan Ahirjumi Hangpi Ponlopusi Birtalo Kidamtang Vursika Chikloni Pai Inkora Sirkep Arni Kangsam Porpai Troxia Pormalom Lahurijana Long Kido Nirmal Kumar T Estate along Klembang Tumpenta Paro Munit Chingrumsi Kalitang Ayusi Purti Artaningkan Trok Ausophan Apran Karmu Deraputhak Sodak Pen Chisong Ponsi Milur Chikaipon Lapen Apran Karmut Vegabang Pu Ranjir Basumatari Aphan Thedunga Kangsai Pinangji Mate Justice Longvek Nangji Pusi Kaningje Pon Lapen munon pi buang no lapuson bokajan LA ang kanglong ki pavidetja phanta non pen bachini pono jongsi la sonalam nang du thukok pulotangte non ke rarsi insai nang kok buta bachini pon lapen kisung ki phohem to na tumaphan Assam Sarkar lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen batai sia phan chelon chirakira pajer ponang jibuta bachini ponthu আপোনালোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু লগতে আপোনালোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে কিহৰ বাবদ এটুৰ যোনটো কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্টৰ হেৰি কি কয় আমরা জানত এজনী ছোৱালীক বলৎকাৰ কৰি মাৰ্ডাৰ কৰি দিছে না তাৰ নামৰ আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো আৰু আয়ুষ কুৰ্তি এই ছোৱালীজনীক ন্যায় দিবই লাগিব আৰু এই ৰঞ্জিত বসুমতাৰীক ফাঁচি দিবই লাগিব সেইটো কাৰণে আমি আজি ইয়াত একতা হৈ ইয়াত কেণ্ডেল আমন্ত্ৰণ কৰিছো আৰু তাক এনেকুৱা ফাঁসি দিয়ক যে কোনো ৰাইজ তাক মানি নলয় আৰু আমি এটো নিবিচাৰো যে আমাৰ এই ছোৱালীৰ যেনেকা ঘটনাটো হৈছে যে তাৰ ন্যায় বিচাৰিম আমি আৰু আমি এটো তাৰ বাবে এটো আমি কেণ্ডেল জ্বলাইছো আৰু তাই যেনেকুৱা হৈছে যে এটো কেতিয়াও হ'ব নালাগে আৰু এটো কাৰণে আমি যিমান ৰাইজ আছে বগানৰ আমি তাৰ পৰা কেণ্ডেল জ্বলাইছো তাৰ নামৰ পৰা আৰু আমি এটো বিচাৰো তাক ন্যায় লাগে আমাক Bokajan Penananterang Karbi Anglong live Samudin Karbi Akhiaphan Mimi Kahengnu Kilang Plot Pen Ki Puthak KSYC Hauraka Regional Council Atum Kapin Rempon Kedamtang Vusika Chikloni Pai Thongke Barni KSYC Hauraka Regional Council Atum Phirangkia Mai Ing Niponsi Samudin Aphan Ing Sainang Jipu Ki Hangpon
Phirangkia mai ki phapona lamthi ki than ponke social media chatai along inut dubuka udmari ward number trok siemekar Abdul Malik Asopo Sam Uddin Pobang Phu Karbi Khiaphan Kelang Ropen ki putora puthak ningkang samse chepaklang ponsi alang niphan sodaka kangsai Vivek Nangji pusi ke hang padupon KSYC Hauraga Regional Council Mai Phu Dhoni Rongpi Kongchunbang Pobitra Rongpi Rapchunbang Sarkiri Kro Dunmai Phu Badal Terang Lapen Games and Sports Secretary Nikhil Betumahin Pensi Bangso Phirangkia Mai Phaponno Alangi inu munit chok abang Phu kusame bitu Karbi Khiaphan la puson mimi jununo nakipin rem bangke la bang itu ningduk pigala la pente itu ninda oi piglo la pen ningjanji piglo pasti alang phang bitum de police mate law and order tum khan tame tuning rilo alang phang bangke prabjin pen innang nang ko busini tum KSYC Harakhat Regional Council hin bangke ke hang badulo ward number 7 la senili tum la KSYC hol ke chesong di la chesong thip di alang ilhan yak nitik inang nitik ke nili tum hin bang chesong thip di Dong Mukak Pensem Singti Karbi Anglong Live Greater Dong Mukak Chess Association atum ki patir pipon one day Karbi Anglong Open Rapid Chess Championship surihini rain korap pholong Karbi Anglong pendanglok pregjam a district penta chess players bang trok near cap runner cap atum pachepate pon Vosika Chikloni Pai Incorasir Kebarni, Dokmuka Long Kamtiron Auditorium Hulalong Arnisia Parman, Karbi Anglong District Chess Association, Atum Kapin Khadun Atengpen, Greater Dongmukak Chess Association Atum Chipatir Piponsi, Kecheng Siapong Karbi Anglong Open Rapid Chess Championship Mesen Pen Kipachunpon. Bangso Kipathu Kipangcheng Ahut, Dokmuka Municipal Board Chairman Jem Singh Teron Lapen, Greater Dongmukak Chess Association along Bidisar, Lelis Tiso Atumahin Pensi Inpu Bidun. Lapen nong ekipajer amay hut aluhi sarpuaman pen senior party leader Kesaf Timong kachetong dunalong Rat Klembang Phu Jirhon Hanse KSYC Tirpia Mai Kongchunbang Long Sudaring Leng Dunmai Phu Albert Ingti Karbi Anglong District Chess Association Kongchunbang Girison Ingti Dunmai Phu Girish Chandra Bora Dibisar Umesh Teron Abare Mai Phu Biren Dra Hanse Atum Bendanglok Pinang An Man Peng Kidobang Phu Bang Pietum Chitong Dun Greater Dongmukak Chess Association Mai Phu Thong Teron Kongchunbang Semsing Ti Rapchunbang Rajiv Son Terong Sai Hemchunbang Waisong Terang Dunmai Phu Prodibing Ti Dihin Rimbang Bimol Rongpi Bidisar Lewis Tiso Atum Mahinpen Kithan Ponke Kewang Jia Ningkan Stame Lapuson Kipathu Kibi Ponja Pan Chisik Ponthuji Pusi Pachini Pon Lapen Ingding si Karbi Anglong Open Rapid Chess Championship surihini rain ko rapho Kipathu along Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang Hauraghat MLA Darsing Ronghang atum pendanglok ason Kipathu ansase paprangdun nangji pu kimang kidu ningkemia bang phubang phietum kachirap dunatum anaphanta kachuru bajirpon Lapen bangso Kipathu along Kapkala District Pen kiwang atum aphanstami archu dunsi kachuru bajirdunno Chess again mate kapathu akan tu yang kapi pilkero anu tinta cinilo anu tinta ekonomik lo chess kapathu pen unit inut akan hek akire angin kidi kalau bangso litung calculate tamlo masih ini dokmuka lo sama sedang ada sensing ke cepat dupen malap ke cepat dup abang ke cepat dupen ini dadak asamang kampen Kaprek dimulok si tamai wang ini solai dia no ini curhat no ini ulathan no ini bujai no ini budon Dong Mukak Pensem Singti Karbi Anglong Life Vosika Chikloni Pai Incorasir Keparni Anerlo Por Pai Kithom Apor Malom Bokajan Police Station along Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parisad Thihekpen AJYCP Karbi Anglong Committee Lapen Bokajan Regional Committee Tum Chelangsi Dupoka Police Station Angkang Ward Number Troksi Udmari Hojai District along Kidu Inut Abdul Malik Asopo Sams Uddin Pobang Phuaphan Lamhoi Piponlo
Lam hoi alulong ki jong pon lake inut Sams Udin po bangphu busi ka chiklo ni phai incorasir ke barni alang ni methang social media account pen kali kalang jume junu alam karbi atuma phan ki putot ki pusit alam pirthia dang ki pache thanga pon lake isi ka heng no da sailu lapen lake isi communal content mate khe yang bong ki char vo du jia phan angring the tan alam lo pusi RD pidamsi bangso alam hoi pipondo nasi prabjin pen adai ke do MD Sams Udin aphan nep ingnang pen karju pater tok ponje phan jongpon athe methang asam long rialong karbi asomia tumaphan lapuson nangkang ton kang thi nitum langding de pusi AJYCP CEC klembang jitu phukon AJYCP Karbi Anglong chunbang Amit Basumatari AJYCP Bokajan Regional Committee amaipu Apurba Das lapen AJYCP Karbi Anglong bidisar horening tietum pen ningjepong আমাৰ আইনৰ ওপৰত আমাৰ পুৰা বিশ্বাস আছে আমি হেকাৰণে এজাহাৰ দিছো এজাহাৰ ভিত্তিত তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বুলি আমাৰ পুৰা আইনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আশা আৰু ভৰসা আছে আৰু অনাগত দিনত এনেকুৱা বক্তব্য যাতে দিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থাও আইনে কৰিব বুলি আমাৰ আশা আছে Bukajan penananterang Karbi Anglong Live Lakhang Korasi Borjan Constituency HDP Pathuak Lamlong Indeng Hini Borjan Youth Forum Pen Chipatir Piponsi Karbi Anglong Thomas Council Em Surjorong Phar Asarbura Karitang Tung A Longkamar Amen Pensi Kipathu Biponlo Aru ni phai ingkora phopen pathu nang pangchengsi wo signify ingkora sir kepke angdung kiti pathu pondo ki pathu angdung kiti long Karbi Anglong Thomas Council EM Surjorong Phar Borjan VDC Sunaram Singnar HDP Sports Association Beipu Philip Teron Chunbang Kaman Tiso KSA Tir Pikong Chunbang Desoy Teron BYF Meipu On Teron Chunbang Angtong Hanse HDP Lems Amepu Chandra Temu Borjan Karbi Jutang Asong Amepu Jana Singh Teron Chunbang Jana Singh Tok Bilapen Pinang An Man Peng Kiduatum Chitongdun Pathu Chengche Prangkaritang Tung A Long Kamaraphan Chikimo Pondo Pini angdung kiti ke pathu kache pho ponake Amlukhi Sports Association Lapen Hills United Football Club Angbongsi pathu chipho pondo hin angbong ke pathu ke thek sera jok first half anke goal ECC chipi pensi pajut pondo bonta second half ke pathu hut Amlukhi Sports Association pen goal ipum thapthusi goal hini isi a goal pen Amlukhi Sports Association timatum pen chipahai pondo Hai nong a trophy la pen tangka suri troxikep la pen adun thua nong a trophy la pen tangka suri phokep aluhi arideng pen pajer ponlo break jama nong a pajer pon la ke best player awang best goalkeeper pinpo tiso top scorer kenumdi la pen best discipline team okay hai ke tok football club atum aphan pajer ponlo after 14 years si tum final ke dun long lo itum ke sports on ke ko kan ni pen sports on saying that pen ke itum final long le pin la pinning bangke tum final dun lo after 14 years ke lasi non tamela lo kato ka me itum tuning pen si tum batai lo itum prepare hala khela mesen team enun po itum am kita nong nam chi thangi ato somar da pan si aning kerung bonima paso ka si tuning da tum da public da tum denat bi lo lasi lapenge interest bang chelo Indeng hini BYF Football Champions Cup ini sengkan ki bipon along keceng benonan dor klub adikhin nang herap dun lake man ke do EM Surjorong Phar agin bensi nang rap lo sila bangso pini kapat thualong lake jaseme rangdung ki long ke Hills United FC Bipu tapen Amlukhi made rong pulu Sports Association apnomo ke thopon lo tapen ke hai bangke rong pulu bensi hai lo sini tung labangso kapat thupen isi abirta rara phan tigang tunge lahen lo Borjan angkang made Borjan constituency longga owe kimia tum kapat thu ning ke hangdo apo selang le tong phan tang thun pon akenang sorto Community langsung final ke ani dan Amlukhi Sport Association apen Hills United FC yang bom petelo si kelantang sepuluh bagdono la bangso tepat ku la pen timing ko bak sa pen patulan sa tindahan ini tinang lelo kasi kicengsi kami curuan tung Borjan Youth Forum kijapo atuhan antong
kansi la pempu on peron la apartemen tu la peron lang tum ke claim ke dam ka cepat dua jadi sila bangso pini la bangso andung dia an pacun pon heglo serang tu ke claim masih dilipo tungi long kamar mate pore sono long paramen pen sila bangso akap paduro suning ta paduro pining dolo ako muning ta ko lang tum kan la bangso tuhot kepada pon heglo pas ni himpen magai sini pon dulu lalu lah si football apa tu bang kalau sini lo kalau itu yang tangga kali number one sports park with game and sports park itu football apa tu lo tu lo bang pilih World Cup dan cenglok Argentin atau anu antara dua lo masih bangso ke patu pen ada hidupi arat macam bojan arat per kami adu ngare tung kado kami football patu thega tum aning kirum dopo per kami risoi jang tung la bangso klaim kita melong cepat dukun pen ini alam tung kado kami akimi tuar ke Japon kalau bangso atau tuar la bangso ke Japon la bangso bangsila BYF mana bola di forma klaim pon Dilai pen bijoy rong pi Karbi Anglong live. Lason si inut Assam Regiment mate Indian Army klembang Birjan Teron kidamtang Surihinira Troxy Aningkan Jangmie Cheklo ni Phai Pli Arni Assam Regiment 166TA mate Indian Army chepalong dunlo hala bangsor ni pen non an ningkan kre Troxy an arta nang Choxy Surihinira engkorapli Aningkan Jangmie Cheklo ni Phai isi Arni retirement long pami pen methang hem tunalong nang chili thu pamilo Dipu Birla Joy Singh Teron arong amikar Khoya Singh Teron pen manai BPA Tomasupo Birjan Teron Indian Army pen retired NPMC mithang hemtun nang chili pamilo Birjan Teron Indian Army klembo mohut President Award Lebanon Country along Foreign Award pen Northeast Award an parta kadukave medal Troxy an chipalong pondo Lason si non ovi kimiari soy jangatumta police army BSF penchenglok armu okswalong kachipalong dun jiaphan ning hangnang po lapen paprang dun unang jilang puta Indian Army retired Birjan Teron phirangke thengno ning jepon Anparta Karbiari soy jangatum Indian Army along ki dunji ning hangatum do pulutangte 94012 09448 number along nang humri non bidi sori lapen apuna chak choklim ari soy jang aphan nili award lapen medal kilong amen pen bangki thoma farman kutta do puta phirangkia thengno ning jepon nili menge Birjan Teron nili po menge Khoya Singh Teron nili pai menge manai bepi nili rong ke Lower Delaji Darola Josing Teron village nang rekomendasi kan sila bangso Assam Regiment ano nang junting nili ke 2007 April 4 temano na kaya ron ka 2024 April 8 tarik lalo non na nili cyclem dun bom non wang pen ke mission I owe tham mission kan si bang lo pen Karbi tum do pik nang na kom pik lang la sobar sai ke klem bang Karbi riso minso tum sitar la bangke klem dun pik nang na ili Karbi arat tum ni ini ke all India kurila pen la North East long da kuri thai lo nili galaxy award lo ngo sena medal la hello medal ta la ben ko medal ko la pen foreign kitun long medal bang la lo foreign ke another country lo Lebanon Happy Valley oda ningkan isi training veteran si ako dakon posting che bang lo Assam Tezpur long siklem lo lake physical mission ko ini ke 2011 pen bangke under metric tumai ponpi nomangge percentage mission ko plus 10 pass metric pass bangke 45% ko pen physical mission ko medical high mission ko written mission ko force high in nakki dunji kulote nili pen nang ching kami nang contact kami nili padunun bang thombake ni napen pidunun la president award gallantry award kelong kon nili phan kota do bang thom ami dun Dipupen Govintiso Karbi Anglong live
Dong kamukam rong supialong kidu APHLC asai hemalong APHLC alama pasun ponsing puthot BJP alama tarpon pen BJP asai hem paman ponsi CM interaction ami pistami misen pen paduponthu Dong kamukam LP School polling station aratum APHLC asong aphanning ka chithedam kavya joini APHLC asong pen ka chi ochot kalising APHLC asai hem adim alar BJP asai hem paman ponsi Dong kamukam LP School polling station aratum pen CM interaction ami pipa do ponthusi raratum pen APHLC asong aphanning ka chithi dam ka vela pen alam pen pinang an chipaklang dunsi Dong kamukam arlo kido Christian arong along an pregjam kaching thurasaya mo ki claim kidama puthak chethan chimun dun lapen kidu kisung ahut kirap kilong pot CM Dr. Tuliram rong hangaphan kachuru tami pipa jerpong tangte kopia pot si dong kamukam rong sopialong kidu APHLC sa hemalar BJP sa hem kapinchong nang kokma bangso puthak phirang ke phan nang ki than don lamthi arjusina so alam pe karbi ko natidak nitum not only Bordongka, that Dongka Baptist do, Yong Gulani, Catholic do, like Ansong, Baptist Church do, Rong Foxy, Christian Gangura dum, that tu wicket tong si, Ingway, je into future bangke, akinang ko itu kinang ima, bukan sih tu dikin apa, Ingway, Ingway, kansi. Emprek leban di puta BJP atumti perlu dewan kece government along le tum diam di per artikel da tunti ini lo lati ni tu artikel ku ke pulangan bom ba jadi tum ta penan asai bang mesen ben sistem ini ni putar atum hokpet ke kemadam tu kabinet tuning ki oi tuning gitu tuning je thei kabe pena jok ni tu bini lada PSLC hem tun le dokok ta men tun tikri lo la pen tun pini ning kang campaign tun BJP a party no tun mars halapu CM interaction ame pia puthak CM rong hangsang hola pen haladak arar tum pen kupia lam thi si kache than kache mum pon ma bangso puthak CM Dr. Tuliram rong hanglam thi arjupon sina dake bodongka dagong thom arong asa tum bham ra tum mane hangwe he Itia por asira tu mana tu yang hai pin pen sirong asa pun se chingwa dake angsong Baptist Church arong lapen ke da ko Bordongka Baptist Church arong lapen ke gelani Baptist Church arong lapen ke North Sojong ke Thiligarong lapen ke Sojong 18 rong ke Thiligarong lapen ke rong Parsenor Baptist Church lapen rong Kimi Baptist Church la rong trok ara tum chingum sit la rong sa tum ni khanang phala wang nang ni pulo la sini ni bang ili kame kan wang vete la ke daga ni moi lagi pusini le da pini bang la kape ka sai de ngada ka kita di Government College Golden Jubilee ada sini pan chief guest ala da sayang deng chief kok si Amerika kudo ko posini ni da nang don no kasi da la sunai dunalong da pang e don ni tum agak pega parti tu mi PSLC da ke klaim tu pindu ku alang tapi ni bang da sida tum pen chethan chimung la helam ta da ka pek thang da ve da Dong kamukam ban Vicky Bay Karbi Anglong life वो सिग्निफाइंग कोरसिर के भूमकुरु अनि हावराघाट हावार देंकिमो पाम सेंटर लोंग के चेंग सियाफोंग स्कूलंग पोंग कचिपत्ती लपेन लु के चालिया हिन चिरोक तो कमाई किबी KSA Center Branch Committee Pen Patir Pibonsi Empowering Student for Excellence Expression and Social Impact Pot Happy NC Haura Gharang Kangalong Long Trok School along Lu Kacharli Amumar Tumaphan Pangrum Pen Hirjir ki hir kachipate Arjan ki hi kachipate lapen pregjam kachipate pedulo Lasopi Radamai pedu ponthusi Lu Kacharli hin akinang sot pot happy en pen chithan chimu majai mek deng ponlo Laso mai long aluhiaman pen kolom sing ingti tokbang Mai Singh Hanse Beat Officer Ajoy Rongchehon Rapchunbang CC Paul Terang Dunmai Phu Diphu District Committee Sona Singh Rongpi Chunbang Diphu District Committee Raju Be Phuloni KCS Amai Phu Rangsina Terona Pen Pinang An KSA Klembang Tum Chitong Dunsi Chithan Chimo Mamai Pedupondo La solong mumar tum kachipati long ke hai atuma phantami aluhi tumari deng pen anung e pipa jer pondo
Nilitum KSA Central Bazar Branch Committee in Penkarong Bazar Dok Kardong. Nilitum labangso of inter-school competition kam education awareness program. Lapuson kideng ponang ko lang tigala pala nilitum points of view atenge. Student atum school long hek bitta dota ha. Aprek school along program school long institute long hek. Lapuson do kota hai sitame student ang bong sitame labangso ideas la pen talent ka share long le ajo penta student atum isi katiku lokapiti labang sinilitum ATP labangso ATP ken kon ken itu empowering student for excellent expressions and social impact po labangso ATP en ponsen itu labangso inter school kam education awareness program ba nitum teng Karbi Charlie song dak Center Bazar Branch Committee hin pen katubi ponsi dak Center Fuluni Hawar school ke doan pen isi inter college or inter school labangso quiz drawing extempore speech lahai competition tak patupono laso along school non pinimat ke narket school bagian nang citonlo lasila solong penan adapen cepati lo kapre lahai event cepati pen penan nong elong lo lapen nong egelong le tumhan same dak labangso na cepati dun la tumhan tame certificate kitik pi pondo lasi nili pui pu bangke je itum dak Karbi Anglong lo mustame itum non-ason labuson school inter school tum hanjong si lahai competition jong si pipon lo butang de tum school sumar tum busame penangan hong pen hor muhai ta kachini dopo athema pinida ki bipon anta ladai so syllabus made books long pen related ki abe pinsi dan tum question mangi set pon lo ni labangso asage deng bangse churu lo lapen piniar sile jut kok nei kele klembom na lapen adak student atum na sepati dun lapen appearance atum nang dun lo teachers atum tang dun lo asi lahai a student tum han non pen labangso creativity putat ame thang talent putat paklang dun lo patek si paklang dun lo lapen munun pida am suse labangso sepati dun ji phan thegi phan sili lu churo lo. News report Karbi Anglong live. Korkanthi constituency ke parlo paklong kam bikhoi be arong amekar khoya rong pi lapen basa taro pi tuma supo akleng duhuni rong pi Bangalore kachong da tampen hem ka chewang pen non puta hemnang chilile derajok ape pu adona rabatum manghu prongro alangli Bangalore kangda tampen puthot hem chewang bomonohur akorti aphan kidamtang vosi ka chikloni phain koraisi surhinira inkorapho ani phone ka chingkia tengke gohatian nangle erlopusi chethan bonta piniani antai hemnang chilile darajo ahema sanghula pen adona rabatu manghuprong manderlo lasi Karbi Anglong rat song hampang song tum anta alang liphan kirialo nang cherabdun vek thapusi chuningri pedupon lopen alang liphan ke theklong bang link sitami screen along ki paklang pon 6003393814 na number along nang call igra nang pachini vek thapusi ahema tum pen chuningri pon bandam lo Bangalore chongda dam pen bang bom hot da ghatia nang lelo ghapi pen punjing kilong la punjing kilong pen ke unibar ni da ghatia nang lelo 1 baje ponil pan punang call pen 21 ke June 21 ke cingkilong lah cingkilong la ke le 21 men pinian hopta lo da ghat nang lelo rock bandai pinian hopta lo alang ga ni andan te hopta sele da ghat nang lelo rock punjing kilong la so punjing kilong ban alang nang puno da ghatia nang lelo ko ne pha police nang bank check ko ke police nang bank check lo la ta ke holang tum dam no gati dam lo ala police nang thanon no ne lo phone chang public no phone chang bom long le dat agin so dun masi phone ki pi phulam le ke la pen lang tong puno dang len fire ya tikang to dak sen fire ya tak tikang lo ke panta chili le le pan anstami chuni ri lo dan rab men ji tha dong mukak pen sem sing ti Karbi Anglong live. Vosi ka chikloni phain ko rasir ke bhumkuruani Dipu Government College Assamese Department ningkan phokep ki chok sertalina sengkan aronga jipen ki talon ki pachun kidamtang pharukri sirkebra troxikebra ki thomla pen troxikebra pli asengkan Dipu Government College along mahang ke pathekpon Assamese Department orning surhini rain kora pho an ningkan phokep artanang choksi aliralon pen talon pondo ada porphai troxiapur cultural rally pensi sertalina sengkan ke talon pangcheng pondo bangsohu DGC principal penajo cultural rally ingpu pidunsi DGC along luchari bom ariso ejangatun pen armu chejeng pondo
Anero por paikri sia por pen puthot radamai pi pe do chingki chethan na jaimek en pondo maya long di phuema le vidya singing leng MSc Johnny Timong MSc Tilutuma Hasnu Penchenglok DGC Assamese Department pen ki untang mate abarim charli bang na pen than bang tum antame chetong dun si jaimek misen pen pechun pondo এই প্ৰগ্ৰামটো বেসিক্যালি আমাৰ মানে অসমীয়া বিভাগৰ অধীনত সাহিত্য চৰা বুলি এটা হেৰি আছিলে আমাৰ সাহিত্য চৰা 50 ইয়াৰ উপলক্ষে আজি আমি বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰাখন উলিয়াইছোঁ য'ত অসমৰ বিভিন্ন জাতিৰ হেৰিবিলাক আছে কালচাৰেল পাৰ্টিবিলাক আছে আৰু এইটো আকাৰে আমি আজি প্ৰগ্ৰামটো কৰিছোঁ যেটো গোটেই অসমত এটা ধুনীয়া হেৰি মেছেজ এটা লৈ যাব গোটেই অসমলৈ কাৰ্বি আংলং জিলাখনৰ পৰা যে আমি গোটেই জাতি উপজাতিবিলাকৰ হেৰি কালচাৰেল গ্ৰুপবিলাক লৈ আজি প্ৰচেছনটো উলিয়াইছোঁ এইটো মহৎ উদ্দেশ্য আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচী দিনজোৰা কাৰ্যসূচী আছে আজি আমাৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে আহিব মাননীয় CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং আৰু আমাৰ লোকেল MLA বিদ্যা সিং ইংলেং ছাৰো আহিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ হেৰিবিলাক CM সকলে আহিব আৰু বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবৰ্গ ইয়াতে উপস্থিত থাকিব আজি প্ৰগ্ৰামটো Dipupen Govintiso Karbi Anglong Live Pini Prime Lama Berta Kalapansi Kangton Paniklong Kartong